You try to touch it. That's my China, try mo. You touch it, China. You hold it. You hold it, China. In the neck naman, you put your name. Alright people, next stop is Bohol Tarsier. Kumana naman ng Chocolate Hills this time. Tarsier na. Ito lang. CR sa ko, kapon yung mataga sa sugar. Sipang yun. May mga bagong cellphone ang ligawas karon, medyo para kusog daw ang signal ba. Sorry di presi, di makaya. Idiretso na lang ah. Oh, Taas ang antena. oh Para klaro daw kayo. Guys, no. Itagaan tag chance na makawid og kanang Tarsier na. Hay, bag man day. Pinagbuhi. among abrihan na kay makaon ni dito. Oh, sige sir. Sure. Unsay resulta or mahitabo nato ini kaon? Wala lang. Ingon sila kung makaog ulod kay may mo kanta. Ha? Thank you. Saan siya gidip fry ni siya? Gidi pa ini. Gibulad ra. Ha? Guys, Dungan ta. Saan ni mo? Ha? One, two, three. Oh, dali apa? Burag slurs si Charon. Halang. Mura ko gipaak. Ay ba? Rob, oh, that's spicy. ulod. Spicy. Try. Kids, try. No. It's too yummy. It's like chicharon, promise. Yeah. No kidding. No kidding. It's like chicharon. No, it's just chicharon. Hey. I'm gonna keep the chicken. Are we gonna are we gonna keep the ticket? Halang. Wala, it's halang mo diyan. Ma'am, isa. It's yummy, huh? Yeah. Moro chicharon. Moro. Yummy. Kira to tara. Ate tong ulod. Alright, Chocolate Hills, check. Bohol Tarsier, check. Do medyo gamay ra, medyo nagtituyok lang ka, bro. Kung talaga, business. Pero okay na rin, at least nakakita na ta. Oh, may motor. You stay there ba? Ano sa sila kung duwa? Naiba. Sige. 1, 2, 3, go. Toy. Namito nga sa dalan. Wala na iba. This is a man-made forest. Ang nakalamian ni nga man-made forest, binuhat sa man. Napamanadunggan nga woman-made forest? Woman? Siyempre, di mawala ang mga souvenirs. Alright, people. Hindi naman di ay. So, nami sa the famous floating restaurant dito sa Bohol. And it's a buffet. Uy, kainan na. Panyero, maulay na taban mo. Alright, let's eat na. Let's eat. Okay, kayo ni. Okay, mga foreigner itong kasabay. Di kayo ka nag-rice. Oh, palulong dito diri. Rerouting. Hold it. Vegetables. Okay, go.
Kaya kung gutom ba? Oh, it's raining. Banyero, morag nana po yung mga prospect dire. Daghay prospect nga nakasakay diri, pwede pang katabang, nangita lagi may foreigner na katabang. Berna dagan diri. Grabe. Napay mga sagara foreigner pag sagara foreigner ako pag nakitaan gay. Ipang sulob ang short silang manghud. Grabe. Ano sulubon magina? Oh, piot kayo, murag sa silang manghud gisulub. Here, but you could continue. Continue. Okay ra kayong asawa daw. Okay ra kada biya. Pero dagan-dagan na kay clubs ha. Yeah, okay. Negosyo ang itong istorya, dakong kwartal everyday oh. Bila na oh. Sibot-sibot lang na, pero magigong naglinibot. Oo. Relax ang kinabuhi ba? Pero nakalamihan yung kuha mo ng atong ayun yun atong lugar. Kay more tourism, more money. Correct. Ang kwarta. Labi na ang North Main na to. Ang kwarta na sa turismo. Na tourism. Nagkaking nasod nga nabuhi tungkol sa turismo. Correct. Kunya ang Pilipinas, di na kinahanglan nga mo gasto ta para doon na gasto tagdako, no? Para masuruyan ta. Nalaghan kayo Ang problema sa atong Mindanao kay na may stigma lagi. no na diha. Nalay mo gira gamay nga part. Hindi ro Mindanao Ay, na. moingon dayon nga. Mindanao. Delikado Mindanao. You like it? Yeah. You like it? What's the? What are you riding? It's a boat. It's a boat. Yeah. You like a boat? Yeah. You're not scared. Yeah. Wow, kiss daddy. Kiss daddy. Kiss Let's go daddy. the bridge, man. Meh. Alright. Watch Kumana Bridge. Your ate, ha? Stop. Thank you for the experience. Thank you very much. Oh yeah, people, wait. Morning nga simbahan nga naigo sa Linog. Lubok. Morning siya. Come on. All together. Come on. You try to touch it. That's my China, try mo. You touch it, China. You hold it. You hold it, China. In the neck naman dahil put your name. China, 5 seconds lang, China. Try it! For your vlog! For your vlog! Pahirang ulo. Don't worry, sir. Don't worry. Ano pa niyo matubang sa imo? Ilang ha? Gawin kay ka sa kamot. Imong kiki. Wala na siya maghilot, nag-massage sa inyong back, sir. So, okay na, sir. So, how about you? Pwede nyo, bali ma'am. Crocodile! Ano yung ilo? Unang mo. Okay, katan. Oh, really? It's very friendly. It is disgusting. Sige, serious. Disgusting. Oh, the two of you man, ayan nyo man. Sino? Together with daddy. Okay. Together with daddy. No, ayan lang. Okay ra. Okay ra. The lovers. By myself Oh, very good, River.
Smile here. Smile here. No, don't worry, don't worry, don't worry. Just worry, just worry. Smile. One, two, three, smile. Go near it. Yay! Smile, 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 smile. Yay! Okay, don't worry. So, more picture, more picture. Okay, more picture. Okay. Yay! Touch the head. Okay, look at ate. Okay, okay. Just hold, like me. Okay. Don't worry. Just hold it. Just hold it. That's very good. Very nice game. So look at ate. Oh, okay. I don't like to feel it. Gwapo ni nga si Aro kay Kuan. Nay glass o nga tubangan. Wow, basakan. And here's more. CR nga naay aircon. Ibang class. Alright, we're not done yet because napamisa gibisitahan ang Hinagdanan Cave. Ini pala og nato ma'am bulit ng tagmaayo sa readings mama. Ato bangon lang nato readings. Nya one step at a time ma'am. Do the tsunami walk ma'am panao. Tsunami walk. Oo, sir. Wag nang choosy mag tsunami walk na rin kayo pababa ha. Slowly going down. Watch your head, watch your step. Watch your left, watch me nene. Okay. What's your step? Be careful. Gwapo sa gwapo sa nice no. Kung let's kung Consistent ilang kuan diri. So ang ilang mga guide diri volunteer. Pero ikaw na iba. Mas funny pag sila. Alright, funny. Yeah, very good. All of you for President Rice ma'am. All of you. So ma'am, isa ma'am ha, para mas nindot ato sa pagawso ning gahapon pa. Sa una di ba mga Pinoy ni sila pero tan-awa ini pagawas na. Binisay ako na o ka Tagaluga o magasinagdanay bataan. Hello. so mabalik kami ani pagawas. Mga laki na sila sa una ma'am. Wow, grabe nindot kayo cave siya. Tapos na rin siya tubig sa tunga. Ha? Ligo the Hoofman. Uy man, No, niligo Hoofman. you're scared? It's nice, grabe tinuro. May isda oh. Wala! What can you say? Creepy. It's creepy. That's amazing. That's amazing. So, diri may nindot man kay mo gama tag duha ka klase nga picture. Usa ka normal picture o usa ka abnormal picture. Hoy. So all of you Watch your face me step. and face me video, okay? Tanaw sa camera niya, smile ug tala. Breathe your hand. Action. Okay, si Joros Gamboa kasi nalabas na. Lalabas si Joros Gamboa. Ops, bibi. So, kani daw nga langob, 1800s pa. Sa kadugay daw niya, pati ang tag-iya sa pangalan sa tag-iya, nalimtan na po nila. Oh, katong naka-discover sa langob buwan. Grabe. Makita ni mo diri actually sa Bohol. Gina-maximize yun nila ilang tourism. So ginagmay ra ko imong tanan ni igor ko ni sulod di ba ka picture. Kwarta na dayon pero tourism gyapon. So kung daghan kay ginagmay, so kung mo bisita sa imong lugar, so may mo ni siyang package tanan di ba? Very good, ta komedyante ang mga kuan. Very good, very good. Galing. Galing ako. Picture ko. 1, 2, 3. Exit para dito. Brad, thank you very much. Balik sa intro, balik sa mong bayad, ma'am. Salamat. Thank you. Okay. Wala ba yun guys? Ha? Kung imo na ng panyero, ginagmay ra nga kon panyero. Ginagmay ra gusto entrance anara pero ang gibot sa bol gi-maximize tanan. So may tabo dagan pwede nimo ma-package.
99 ra ang mga t-shirt. Lagi.